Ekklesius. No niin, Pater Salvatorista. No niin, hän lukee pienen rukouksen. Nostro Padre Nikyai che sono in Amen. Eloge sui Christe o Theosimo, o pansofus, tus alis analixas, καταπέσας αυτής το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνέσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εδωρών σου. Πρεσβείες Πανακράτου σου μητρός και πάντως των Αγίων σου. Αμήν. Πάλι θέλω να ευχαριστήσω το Πανάγιο Τρετικό Θεό. Jälleen kiitän kolmiyhteistä Jumalaa. Γιατί και σήμερα αξιώνομαι να μιλήσω στην αγάπη σας. Koska myös tänään niin olen oikeutettu puhumaan teille, rakkaat ystävät. Και να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου στον σεβαστό Αρχιεπίσκοπό σας και Αρχιεπίσκοπό μας, τον κύριο Λέοντα. Ja myös kiitän teidän kunnioitettua arkkipiispaamme herra Leoa. Και τον δικό μου Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιωήλ. Ja oma piispaani herra Joilia. Για τις ευλογίες τους, ώστε να πραγματοποιηθεί και αυτή η ομιλία. Heidän siunauksistaan, että tämäkin nyt puhe on mahdollista. Και πάλι να ευχαριστήσω και τη μοναστική αδελφότητα της Περαγίας Θεοτόκου Μικρού Άθωνος και τον αδελφό Ιωάννη και τη συνοδεία του. Ja myös kiitän tätä Pikku Aattoksen hengellistä yhteisöä ja Hannoa ja hänen sitten tätä veljestöä, että sain tulla tänne puhumaan. Το θέμα μας, όπως είπε ο αδελφός Ιωάννης, είναι οι σύγχρονες μορφές οικογένειας κατά άλλους εναλλακτικές μορφές οικογένειας. Ja tämän luennon teema on, niin kuin äsken sanottiinkin, nämä nykyajan Αλλά πιο σωστά θα το λέγαμε nykyajan uudet yhteiskunnalliset perhemallit haasteena kirkon elämälle ja opetukselle. εκτροπές της οικογένειας. Ja sitten millä tavalla perhekäsitys on tavallaan vääristynyt. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, μας λέει η Αγία Γραφή. Viisauden alku on Herran pelko, pyhät kirjoitukset opettavat meitä. Δηλαδή η βάση της αληθινής σοφίας είναι ο φόβος του Θεού. Eli todellisen viisauden alku perusta on Jumalan pelko. Φόβος Θεού, λέγει ο Άγιος Παϊσίος, Jumalan pelko, sanoo Pyhä Paisius, που έχουμε και εδώ στην εικόνα, είναι ο σεβασμός προς τον Θεό. merkitsee kunnioitusta Jumalaa kohtaan. Είναι η ευλάβεια, Se on vanhurskautta είναι η πνευματική συστολή. ja hengellistä sellaista koossa pysymistä. Αυτός ο φόβος σε κάνει να αισθάνεσαι δέος. Αυτός ο φόβος
Όταν ο άνθρωπος έχει αυτό το φόβο, αισθάνεται έναν δέος, δηλαδή έναν, θα λέγαμε, ιερό φόβο, έναν σεβασμό. Kun ihminen tuntee tätä oikeaa Jumalan pelkoa, niin hän tuntee sellaista niin kuin todellakin Είναι κάτι το ιερό. jotain tällaista pyhää pelkoa. Η ισότητα που ζητούν οι γυναίκες με τους άντρες Ja tasa-arvo, jota naiset niin kuin pyytävät miesten kanssa, μόνο σε ένα σημείο μπορεί να ισχύσει. se voi ainoastaan tiettyyn pisteeseen saakka päteä. Σήμερα στις γυναίκες, λέει ο Άγιος Παΐσιος, Nykyään naisilla Pyhä Paisius sanoo, επειδή εργάζονται και ψηφίζουν, koska he ovat työelämässä ja heillä on äänestysoikeudet ja muut. μπήκε ένα αρρωστημένο πνεύμα και νομίζουν ότι είναι ίσες με τους άντρες. Heidät on vallannut tavallaan sellainen sairas henki ja he ajattelevat, että he ovat tasavertaisia miesten kanssa. Φυσικά οι ψυχές ίδιες είναι. Luonnollisesti ihmisen sielu on samanlainen, Αλλά όταν ο άντρας δεν αγαπά τη γυναίκα mutta kun mies ei rakasta vaimoaan και η γυναίκα δεν σέβεται τον άντρα, ja vaimo ei kunnioita miestään, δημιουργούνται σκηνές στην οικογένεια, τσακωμοί, ταλαιπωρίες. silloin tosiaankin tulee kaikenlaisia ongelmia perheessä ja draamoja. Παλιά το να αντιμιλήσει η γυναίκα στον άντρα το θεωρούσαν πολύ βαρύ, να φέρει αντίρρηση. Entisaikoina, että kun nainen niin kun vastustaa miestä, niin sitä pidettiin niin kun hyvin raskaana asiana, että hän tekee näin. Όταν μιλάμε για ισότητα, εννοούμε ισοτιμία. Και με αυτή την έννοια υπάρχει βεβαίως ίση τιμή στον άντρα και στη γυναίκα. Ja kun puhumme tällaisesta tasavertaisuudesta, niin puhumme myös tällaisista tasa-arvoista, niin sitten on olemassa niin kuin tasavertaisuus. Siis sekä mies että nainen ovat tietyssä mielessä tasavertaisia, mutta eivät tasa-arvoisia. Αλλά φυσικά δεν πρέπει να καταλύεται η τάξη που έχει βάλει ο Θεός στην οικογένεια. Mutta kuitenkaan ei pidä tuhota tätä järjestystä, joka Jumala on luonut perhe-elämään. Στο οποίο έθεσε ως κεφαλή τον άντρα jossa mies on perhepää και ως σώμα τη γυναίκα. ja ruumis on vaimo. Ο άντρας καλείται να κάνει το δυσκολότερο, να αγαπάει τη γυναίκα του. Miestä velvoitetaan tavallaan kaikkein vaikeimpaan, eli rakastamaan vaimoa. Ακόμα και όταν η γυναίκα του δεν είναι καλή, οφείλει να την αγαπάει. Vaikka vaimo ei olisi edes millään tavalla hyvä ihminen, niin hänen on velvollisuus rakastaa vaimoa. Αν φτάσει ακόμα και να τον μισήσει, αυτός οφείλει να συνεχίσει να την αγαπάει. Vaikka vaimo vihaisi miestään, niin siitä huolimatta miehen tulee rakastaa vaimoa. Η γυναίκα καλείται να κάνει κάτι πιο εύκολο, να υπακούει στον άντρα. Naiselta pyydetään jotakin helpompaa, eli olla kuulijainen miehelle. Βεβαίως πάντοτε εν κυρίω, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Luonnollisesti aina olla kuulijainen Herrassa, kuten apostoli Paavali sanoo. Που σημαίνει δεν πρέπει να υπακούει όταν ο άντρας τη ζητάει κάτι αμαρτωλό. Joka merkitsee sitä, että naisen ei pidä olla kuulijainen, jos mies pyytää häneltä jotakin, tekemään häntä jotakin synnillistä. Κάτι που είναι αντίθετο με το θέλημα του Κυρίου. Jotakin, joka on vastoin Jumalan tahtoa. Το θεμέλιο της οικογένειας είναι ο γάμος. Perheen peruspilari on avioliitto. Ο ορθόδοξος χριστιανικός γάμος είναι ο μόνος αληθινός γάμος.
ortodoksinen kristitty avioliitto on ainoa todellinen avioliitto. Και η αληθινή οικογένεια είναι αυτή που προκύπτει από το μυστήριο αυτό το μέγα που είναι ο Ορθόδοξος γάμος. Ja todellinen perhe on se, jonka perustana on tämä ortodoksinen kristillinen avioliiton sakramentimysteeri. Σήμερα προβάλλονται και άλλα μοντέλα ως μορφές οικογένειας. Nykyään sitten mainostetaan myös toisenlaisia malleja niin kuin perhemalleina. Και έτσι μιλάμε για μονογονεϊκές οικογένειες, δηλαδή για οικογένειες που έχουν μόνο ένα γονέα, πατέρα ή μητέρα και παιδί. Siksi puhumme nyt tällaisista niin kuin, yksivanhempaisista perheistä, jossa on vain toinen vanhempi, joko isä tai äiti ja lapsi. Μιλάμε για οικογένειες ομοφυλοφίλων. Puhumme homoseksuaalien perheestä. Ή ακόμα και για οικογένεια κάφρου με το κατοικίδιό του. Με συγχωρείτε. Με το σκύλο του. Ja myös perheistä, antakaa minulle anteeksi, jossa toisena osapuolena on joku perheen lemmikki, esimerkiksi koira. Φυσικά όλα αυτά μόνο κατά όνομα και κατά άκρα συγκατάβαση και μόνο σχηματικά μπορούμε να τα πούμε ότι είναι οικογένειες. Luonnollisesti nämä muut perhemallit, jotka ovat ortodoksisen avioliittosakramentin ulkopuolella, ovat vain nimeltään ja jos tosiaankin nimeltään perheitä. Ο Άγιος Ιγνάτιος, επίσκοπος Αντιοχίας, Pyhä Ignatios, Antiokian piispa, ορίζει ότι με τα γνώμης του επισκόπου διποιείστε την ένωση. Όταν δηλαδή έρχονται σε γάμο δύο άνθρωποι, αυτό θα πρέπει να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του επισκόπου, του τοπικού επισκόπου. Niin puhuu siitä, kuinka jos kaksi ihmistä solmii avioliiton sakramentin, niin siinä pitää olla paikallisen piispan niin kuin myöntymys. Είναι ο γάμος ή κατά Κύριον και μη κατά επιθυμίαν. Έτσι ώστε ο γάμος να είναι σύμφωνος με τον Κύριο και όχι από σαρκική επιθυμία απλώς. Jotta tämä avioliitto olisi niin kuin tapahtuisi Herrassa eikä ainoastaan niin kuin lihallisen halun vuoksi. Βεβαίως η σαρκική ένωση των ανθρώπων υπήρχε και προ Χριστού. Luonnollisesti niin kuin ihmisten tällainen lihallinen yhteiselämä oli jo ennen Kristuksen aikaa. Είναι ένας φυσικός δεσμός και θεσμός. Se on niin kuin tavallaan tällainen luonnollinen. Ο χριστιανισμός όμως, η Ορθοδοξία, Luonnollinen järjestys, joo. ανύψωσε τον θεσμό αυτό και τον δεσμό σε μυστήριο. Ja sitten Kristus ja kirkko sitten kohotti tämän luonnollisen järjestyksen sitten toiselle tasolle. Και τη σχέση άντρα και γυναίκας Miehen ja naisen niin kuin välisen suhteen. την είδε σαν τύπο και εικόνα Kirkko näki sitten niin Kristuksen niin kuin kuvana. της υπερφυούς σχέσεως Χριστού και Εκκλησίας, της υπερφύσης σχέσης Kristuksen ja kirkon niin kuin, kuvana. Se kuvastaa Kristusta ja kirkkoa. κάθε άλλη σχέση έξω από το γάμο Kaikki muut suhteet, jotka ovat avioliittosakramentin ulkopuolella, τον Ορθόδοξο εκκλησιαστικό γάμο είναι πορνεία και ουχή. niin ne ovat haureutta ja huoruutta ortodoksisen kirkon käsityksen mukaan. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος, Pyhä suuri Athanasios sanoo, δύο ουσών οδών εν το βίο περί τούτων, δηλαδή δύο υπάρχουν δρόμοι σε αυτή τη ζωή. että tässä elämässä on olemassa kaksi tietä.
Μιας μεν μετριωτέρας και βιωτικής του γάμου λέγω, ο ένας δρόμος είναι μετριότερος, λίγο κατώτερος και έχει σχέση με τα βιωτικά, με τα ανθρώπινα, με τα υγιεινά. Toinen tie on, niin kuin, sillä on niin kuin suhde tähän maalliseen, inhimilliseen. Της δε εταίρας αγγελικής και ανυπερβλήτου της Παρθενίας. Και ο άλλος δρόμος είναι ο αγγελικός και πολύ ανώτερος που είναι η Παρθενία. Ja toinen tie on enkelimäinen tie ja korkeampi tie, joka on neitsyys. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το δρόμο βάδιζαν οι πρωτόπλαστοι πριν την πτώση. Meidän ei tule unohtaa, että tämä tie oli määrätty sitten ensin Adamille ja Eevalle ennen lankemusta. Δηλαδή η πρώτη κατάσταση της ανθρωπότητος και το πρώτο θέλημα του Θεού ήταν η Παρθενία. Eli ensimmäinen niin kuin, tavallaan Jumalan tahto oli, että ihmiset eläisivät neitseinä. Μετά την πτώση, την παρακοή των πρωτοπλάστων, μπήκε στη ζωή του ανθρώπου ο γάμος. Ja sitten niin, ensin luotujen ihmisten lankemuksen jälkeen sitten säädettiin avioliitto. Και η σαρκική μίξη. Ja ihallinen niin kuin, yhteiselämä. Στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή στην εποχή π.Χ., βασίλευε ο γάμος. Ήταν κυρίαρχος ο γάμος. Joo, ennen siis Kristusta oli niin kuin valtavirtana, oli ihmiset menivät naimisiin. Ελάχιστοι άνθρωποι άσκησαν την Παρθενία, όπως ο προφήτης Ηλίας. Hyvin harvat ihmiset elivät neitsyydessä, kuten profeetta Elia eli. Με την έλευση όμως του Χριστού, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, Mutta Kristuksen tultua, kuten pyhät isät sanovat meille, ο άνθρωπος μπορεί, ζώντας σωστά μέσα στην Εκκλησία, να ασκήσει την Παρθενία. ihminen voi, kun hän elää kirkon yhteydessä, niin pysyä neitseenä. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Johannes Chrysostomos μας μιλάει για το τι είναι η οικογένεια. puhuu meille, mikä perhe on. Και μας λέει ότι είναι εκκλησία μικρά, μικρή εκκλησία. Ja hän sanoo meille, että perhe on pieni kirkko. Θα μπορούσαμε να πούμε, όπως η εκκλησία είναι μία, αγία, καθολική και αποστολική, έτσι πρέπει να είναι και η οικογένεια. Ja voimme sanoa myös, niin kuin kirkko on yksi pyhä, yhteinen ja apostolinen, niin sellaisen pitäisi olla myöskin tämä pieni perhe. Έτσι και ο γάμος θα πρέπει να είναι ένας, με ένα πρόσωπο. Siksi avioliiton pitäisi olla vain yksi avioliitto ja yhden ihmisen kanssa. Θα πρέπει να είναι άγιος και να οδηγεί στον αγιασμό τα μέλη του. Sitten avioliiton pitäisi olla pyhä ja sen tulisi johtaa pyhyyteen perheenjäsenet. Θα πρέπει να έχει αυτή την καθολικότητα, την ορθόδοξη πίστη στην πληρότητά της και την ορθόδοξη ζωή, δηλαδή τα μέλη της οικογένειας να πιστεύουν ορθόδοξα και να ζουν ορθόδοξα. Ja sitten siinä pitäisi olla tämä katolisuus perhe-elämässä merkitsee sitä, että ihmiset elävät ortodoksista elämää ja pitävät ortodoksisia perinteitä. Και να είναι και αποστολική, δηλαδή να επιδιώκει να επεκτείνει τη Βασιλεία του Θεού σε όλο τον κόσμο. Ja olla myös apostolinen, että se perhe niin kuin levittää Jumalan valtakuntaa, niin kuin se vaikutus leviää koko maailmaan. Ο Άγιος Πορφύριος, που επίσης τον έχουμε εδώ στην εικόνα του, Pyhä Porfirios, kapsokalivialainen, jonka ikoni myös meillä on tässä seinällä, niin kuin Pyhän Paisiuksenkin. με το φωτισμό των έντονων που είχε του Αγίου Πνεύματος, Tämän voimakkaan pyhän hengen vaikutuksen valaisemana, mikä hänellä oli. ακούστε πώς αντιμετώπισε ένα περιστατικό και πώς απάντησε σε μια ερώτηση. Niin
sanon teille, miten hän sitten vastasi erääseen kysymykseen, joka hänelle esitettiin. Έχει σχέση με το ότι είπαμε ότι ο γάμος πρέπει να είναι ένας και με ένα πρόσωπο. Ja se liittyy tähän edellä sanottuun, että avioliiton tulisi olla yksi avioliitto ja yhden hengen kanssa. Κάποια κοπέλα είχε σοβαρό δεσμό με έναν νέο. Eräällä tytöllä oli tällainen vakava suhde erään nuorukaisen kanssa. Εν τω μεταξύ μπήκε στη ζωή της και κάποιος άλλος. Ja sitten hän tutustui myös erääseen toiseen nuorukaiseen. Και προβληματιζόταν και βασανιζόταν με ποιον από τους δύο να συνάψει γάμο. Ja hänellä oli suuri ongelma siitä ja hän kärsi kovasti, kun hän ei tiennyt, että kumman kanssa hän solmisi avioliiton. Ο Άγιος Πορφύριος όταν ρωτήθηκε είπε Ja Pyhä Porfirios, kun häneltä kysyttiin tätä, sanoi, άσε, άφησε δηλαδή να πάρει αυτόν που της χάλασε την παρθενιά, που έκανε σχέση μαζί του, με τον πρώτο δηλαδή. Ja sitten tämä Pyhä Porfirios sanoi, että hän menisi naimisiin sen kanssa, joka niin kuin, rikkoi hänen neitsyytensä, eli tämän ensimmäisen nuorukaisen kanssa. Διότι με τον πρώτο που κάνει σχέση μια γυναίκα γίνεται ένα μυστήριο. Sillä ensimmäinen ihminen, jonka kanssa sitten nainen on suhteissa, siitä tulee mysteeri. Ανοίγει η καρδιά της γυναίκας και τον κλείνει για πάντα μέσα της. Ja se suhde avaa naisen sydämen ja tämä menee sydämensä. Αν παντρευτεί άλλον και έχει δυσκολίες, Jos hän menee naimisiin toisen kanssa ja sitten avioliitossa pikkuhiljaa alkaa tulla vaikeuksia και συναντηθεί με τον πρώτο, ja hän tapaa tämän vanhan ensimmäisen tuttavuutensa, αμέσως σχεδόν εκπίπτουν στην πράξη, δηλαδή κάνουν την αμαρτία της μοιχείας. he miltei niin kuin välittömästi niin kuin lankeavat lihalliseen syntiin keskenään. Επομένως, ένας είναι ο γάμος Siksi yksi on avioliitto. και θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι μια φορά κανείς αγαπάει. Ja tavallaan Και μια φορά κανείς αγαπάει, δηλαδή με τον Vai, πρώτο παίρνει. joo, ja yhden kerran ihminen vaan todella rakastaa, eli siis sitä, jonka kanssa ensimmäisenä on vakava suhde. Σήμερα δυστυχώς πριν καταλήξει κάποιος στο γάμο, αν καταλήξει, Nykyään valitettavasti, että ennen kuin kukaan päätyy avioliittoon, ja jos yleensä päätyy lainkaan avioliittoon, συνήθως έχει κάνει πολλές σχέσεις on normaalia, että ihmisillä on ollut monia suhteita, και έχει τραυματιστεί φοβερά. ja ihminen on tavallaan haavoittunut hyvin vaikeasti. Κάθε φορά που πετάμε μία σχέση, ο άνθρωπος πετάει μία σχέση, Joka kerta, kun ihminen niin kun tavallaan heittää menemään jonkun tällaisen suhteen, πετάει και ένα κομμάτι της καρδιάς του. niin hän heittää menemään myöskin palasen omaa sydäntään. Και στο τέλος μένει χωρίς καρδιά, ανάπηρος, ανίκανος να αγαπήσει. Ja lopputuloksena on, että hänellä enää ei ole sydäntä, hän menettää kyvyn rakastaa. Ακόμα και τα ζώα, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, Ja Porfirios sanoi, että vieläpä eläimet, έχουν τάξει στις σεξουαλικές τους ορμές heillä on järjestys niin kuin näissä vieteissä και είναι μονογαμικά. Ja eläimet niin kuin ovat liittyneet yhteen. Υπάρχουν περιστατικά που το επιβεβαιώνουν, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο για να τα αναπτύξουμε. On monia tapauksia, jotka tämän vahvistavat, mutta millä ei ole tässä aikaa näistä eri tapauksista kertoa. Είναι κατάπτωση για τον άνθρωπο να διδάσκεται από τα ζώα και να παίρνει ως πρότυπο τα ζώα.
on tosiaankin ihmisen on todellakin alettava ihmiselle, että ihmiset täytyisi alkaa oppia eläimestä. Τη στιγμή που έχουμε αποκαλυμμένο το θέλημα του Θεού, στον νόμο του Θεού. Sillä hetkellä, kun meillä on Jumalan ilmoitus asioista. Σήμερα λοιπόν έχουμε ουσιαστικά τη διάλυση της οικογένειας. Nykyään meillä todellakin perheet ovat rikkoutuneet. Και γιατί η οικογένεια έχει διαλυθεί, Ja miksi perheet ovat rikkoutuneet? θα πούμε με τη χάρη του Θεού κάποια αίτια. Sanomme Jumala valaisemina muutamia syitä siihen. Και βέβαια θα μιλήσουμε για τους χριστιανούς, τους πιστούς χριστιανούς. Ja puhumme tässä nyt uskovista kristityistä. Το πρώτο αίτιο είναι η εκοσμίκευση. Ensimmäinen syy on maallistuminen. Δηλαδή το γεγονός ότι ο τρόπος ζωής του κόσμου έχει μπει μέσα στους χριστιανούς. Se, että maailman elämäntapa on tunkeutunut kristittyihin perheisiin. Και οι χριστιανοί πλέον δεν έχουν ως κατευθυντήριο το νόμο του Θεού στη ζωή τους. Ja kristityillä ei ole enää tavallaan ohjenuoranaan Jumalan lakia elämässään. Αλλά το τι κάνει ο πολύς κόσμος. Vaan se, mitä ihmiset yleensä tekevät. Ένα άλλο αίτιο είναι η φιλοσοφία του διαφωτισμού on valistuksen filosofia και της αναγέννησης που επικράτησε στην Ευρώπη. Ja uudistukset, mitkä tapahtuivat Euroopassa. Που ουσιαστικά είναι μια οπισθοδρόμηση και όχι ένας εξυγχρονισμός. Joka on ennen kaikkea takaisinpäin menemistä eikä tällaista asioiden nykyaikaistamista. Η φιλοσοφία του ουμανισμού που επικράτησε στην Ευρώπη, του ανθρωπισμού. Sitten tämä humanismin filosofia, joka valitsi Euroopassa. Έδιωξε τον Θεάνθρωπο, τον Χριστό, karkotti Jumal-ihmisen Kristukseen από την Ευρώπη και στη θέση του ενθρόνησε τον άνθρωπο. Euroopasta karkotti Jumal-ihmisen Kristukseen ja sitten Kristuksen sijalle sitten ihmisen. Και έτσι η σύγχρονη Ευρώπη είναι ειδωλολατρική. Ja sitten nykyajan Eurooppa on pakanallinen Eurooppa. Και αντί να λατρεύει τον Θεάνθρωπο, λατρεύει τον άνθρωπο. Ja sen sijaan, että se palvoisi Jumal-ihmistä Kristusta, se palvoo ihmistä. Και έτσι έχουμε την απώλεια της πίστεως και το φαινόμενο της αθείας. Siksi meillä on sitten olemme menettäneet uskon ja sitten ateismi vallitsee. Που είναι ακόμα ένα αίτιο για τη διάλυση της οικογένειας. Ja tämä on myös yksi sitten syy perheiden hajoamiselle. Η εκοσμίκευση και η απιστία Maallistuminen ja epäusko, απενεργοποιούν τη Θεία Χάρη ne karkottavat jumalallisen arvon, που παίρνει ο βαπτισμένος Ορθόδοξος Χριστιανός. jonka kastettu ortodoksi kristitty on saanut. Ο Άγιος Παΐσιος αυτό το ονόμασε μπάζωμα. Pyhä Paisius sanoi tätä Vaasa on sellainen rakennusjäte. Όπως όταν έχουμε μία πηγή που βγάζει καλό νερό και ρίξουμε πέτρες και ξύλα, χάνεται η πηγή. Tosiaankin on tällaista rakennusjätettä tämän perinteen päälle heitetty ja sitten perinne on Έτσι και η πηγή του ζωντανού νερού του Αγίου Πνεύματος που έχουμε επειδή βαπτιστήκαμε. Eli pyhän hengen arvon lähde, jonka olemme saaneet, kun meidät on kastettu. Σχεδόν χάνεται γιατί από πάνω ρίχνουμε πλήθος αμαρτιών και παθών. Lähes
kaikkoa, koska me niin kuin heitämme tämän lähteen päälle syntejä ja kaikkea pahuutta. Έτσι καταδούμε οι Ορθόδοξοι να μην διαφέρουμε από τους αβάπτιστους. Sitten niin kuin me ortodoksit emme enää niin kuin, ole huolissamme niistä, joita ei ole kastettu. Και όχι μόνο, αλλά να κάνουμε και χειρότερα από αυτά που κάνουν οι αβάπτιστοι. Emme eroa niin kuin näistä, joita ei ole kastettu, ja teemme jopa pahempia asioita kuin ei-ortodoksit. Μία ακόμα αιτία που διαλύθηκε η οικογένεια Vielä yksi ja kolmas syy, miksi niin kuin perhe hajoaa, είναι ακριβώς το αποτέλεσμα αυτής της αμαρτίας on tämän synnin seuraus. το πλήθος των αμαρτιών που απενεργοποιούν το Άγιο Πνεύμα Että tämä syntien paljous sitten tekee toimimattomaksi Pyhän Hengen armon. και έτσι δεν μπορεί να υπάρχει μεταξύ του ζευγαριού ενότητα. Ja sitten aviopuolisuuden välillä ei voi olla enää ykseyttä ja yhteyttä. Γιατί η ενότητα είναι δυνατή μόνο όταν και οι δυο σύζυγοι έχουν το Πνεύμα το Άγιο ενεργό. Koska ykseys on mahdollista vain, kun molemmilla puolisoilla on Pyhän Hengen armovoima niin kuin toiminnassa, toimivana. Η επικράτηση του κοσμικού πνεύματος στους χριστιανούς Tämä maailmallisen hengen niin kuin valta, kun kristityt ovat maailmallisen hengen valtaania, πιο αναλυτικά σημαίνει την επικράτηση τριών μεγάλων παθών. niin merkitsee käytännössä kolmen suuren himon niin kuin vallitsemista. Αυτά είναι οι τρεις μεγάλες άρρωστες αγάπες που κυβερνούν τους ανθρώπους του κόσμου. Nämä ovat kolme sairasta rakkautta, jotka vallitsevat maailman ihmisiä. Την αγάπη για τα χρήματα και την ύλη που λέγεται φιλαργυρία. Rahan ahneus eli rakkaus rahaan ja kaikkien materiaan. Την αγάπη για τις αρκικές ειδονές και τις απολαύσεις του σώματος. Ja rakkaus sitten lihallisiin niin kuin haluihin, που λέγεται φιλιδονία. jota sanotaan sitten niin kuin hekumaksi. Και την αγάπη για τη μάταιη δόξα του κόσμου. Ja sitten niin rakkaus niin kuin saada kunniaa maailmasta ja toisilta ihmisiltä. Την αγάπη για τον έπαινο των άλλων και την αγάπη των άλλων. Επιθυμούμε δηλαδή τον έπαινο και την αγάπη των άλλων. Me niin toivomme saavamme osaksemme toisten ihmisten kehuja. Και αυτό είναι το πάθος της φιλοδοξίας. Ja tämä on sitten niin kunnianhimo. Αυτά όλα γέννησαν τα κινήματα του φεμινισμού. Nämä kaikki tavallaan niin Τα πάθη αυτά γέννησαν, δημιούργησαν. Nämä kaikki himot sitten niin synnyttivät feminismin. Και ακόμα περισσότερο σήμερα τις εκτροπές της μεγάλης της ομοφυλοφιλίας. Ja vielä enemmän nämä nykyajan vääristymät, kuten homoseksuaalisuus. Της παιδοφιλίας, κτηνοβασίας και άλλων εσχρών στίκελων. Jo pederastian ja sitten eläinten sekaantumisen ja muut. Ένα ακόμα αίτιο που και αυτό είναι αποτέλεσμα της εκοσμίκευσης και των παθών είναι η φιλοσοφία της παγκοσμιοποίησης. Ja yksi vielä, joka on seurauksena tästä kaikesta tavallaan rappeutumisesta, on globalisaation niin kuin filosofia. Και η προώθηση της νέας τάξης πραγμάτων που χρηματοδοτεί όλα αυτά τα κινήματα. Ja sitten on tullut maailman tällainen uusi järjestys, joka sitten tavallaan rahoittaa näitä kaikkia liikkeitä, mitä on olemassa, feminismiä ja muuta. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου στην Ελλάδα αποκάλυψε
Kreikassa eräs yliopiston professori sanoi paljasti, ότι όλα τα think tank, οι λεγόμενες δεξαμενές σκέψεις στην Αμερική, που συμβουλεύουν τον πρόεδρο της Αμερικής, είναι συμβούλια συμβούλων. Kaikki Think tank. Είναι σύμβουλοι στρατηγικοί, συμβουλεύουν την κυβέρνηση της Αμερικής τι να κάνει. Joo, kaikki nämä tällaiset, jotka neuvovat Yhdysvaltojen hallitusta, mitä heidän pitäisi tehdä. Συμβουλεύουν ανέκαθεν τον πρόεδρο της Αμερικής και μάλιστα τα τελευταία χρόνια να χρηματοδοτήσει το κίνημα των ομοφυλοφίλων παγκοσμίως. Niin neuvovat nykyään erityisesti sitten rahoittamaan homoseksuaalisten järjestöjä kaikkialla maailmassa, että rahoitettaisiin niitä. Γιατί αυτό ακριβώς προωθεί τους στρατηγικούς στόχους της Αμερικής. Koska tämä auttaa Yhdysvaltojen Που είναι η παγκόσμια κυριαρχία. Βοηθάνε την Αμερική. Auttaa tähän Amerikan koko maailman tavallaan valloittamiseen. Edistää sitä. Και αυτό εξηγείται πολύ απλά, διότι οι άνθρωποι αυτοί, Ja tämä on selitettävästi hyvin yksinkertaisesti, koska kaikki nämä ihmiset, όπως και οι άνθρωποι που δεν έχουν ακόμα αποφασίσει ποιο φύλο είναι, kuten myös ihmiset, jotka eivät ole vielä päättäneet kumpaa sukupuolta he sattuvat olemaan. είναι άνθρωποι επιθύμιοι στο σύστημα και πολύ εύκολη μάζα που καθοδηγείται στους στόχους της παγκοσμιοποίησης. Είναι εύκολοι στο να είναι ευκολοδιαχείριστοι. Μπορούν εύκολα να υποταχθούν στο σύστημα αυτό της παγκοσμιοποίησης που θέλει να επιβάλλει η Αμερική. Heillä on tavallaan heitä voi helpommin ohjata tähän globalisaation systeemiin. Γιατί ακριβώς όλη αυτή η μεγάλη αμαρτία διαλύει την προσωπικότητα. Ο άνθρωπος πλέον διαλύεται ως προσωπικότητα και δεν έχει αντιστάσεις. Joo, ja tämä johtuu siitä, että kaikki suuret synnit hajottavat ihmisen persoonaa hajantuu ja hän ei enää pysty tavallaan vastustamaan tällaisia muitakaan asioita. Επομένως, όλα αυτά που ζούμε δεν είναι τυχαία, αλλά είναι κατευθυνόμενα και χρηματοδοτούμενα. Eli kaikki tämä, mitä tänä päivänä elämme ja mitä toimitaan näiden rahoitusten ja muiden suhteen, ei ole mitään sattumanvaraista, vaan se on suunniteltua. Τα gay pride, οι παρελάσεις περηφάνειας των ομοφυλοφίλων στην Ελλάδα είναι χρηματοδοτούμενες από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Ja esimerkiksi Kreikassa nämä pride-kulkuet, eli ylpeyskulkuet, joita homoseksuaalit Kreikassa tekevät, ne rahoittaa Yhdysvaltojen suurlähetystö Kreikassa. Και από τους μεγαλοτραπεζίτες και τις πολυεθνικές τους. Ja myös suurpankkiirit. Επομένως, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δεν πρέπει να κοιμόμαστε με τα τσαρούχια. Τσαρούχια ήταν τα παλιά παπούτσια που φορούσαν. Sitten Paisius sanoi, että meidän ei pidä nukkua tällaisten virsujen kanssa, vaan tuohivirsujen kanssa. Αυτοί προωθούν παγκοσμίως και στην Ελλάδα τις αλλαγές των νομοθεσιών. Ja nämä tavallaan voimat, nämä suuret voimat, jotka on näiden takana, niin ne koittavat edistää Kreikassakin monia tällaisia Αλλά και την αλλίωση lainsäädäntömuutoksia. Αλλά ακόμα και την αλλαγή της επιστήμης, που πλέον πάμε να είναι επιστήμη. Ja jopa sitten, että tiede muuttuu yliopistoissa. Συγκεκριμένα για το θέμα της ομοφυλοφιλίας, Erityisesti tämä koskee sitten homoseksuaalisuuden teemaa. πριν λίγα χρόνια όλοι οι ψυχίατροι και τα συγγράμματα ψυχιατρικής γνώριζαν
ότι είναι διαταραχή, είναι νόσος. Ja niin aikaisempina vuosina monet psykiatrit tiesivät, että se oli niin kuin mielen niin kuin järkyminen. Niin kuin, jo. Τώρα βέβαια δεν ξέρω με ποιο τρόπο η επιστημονική γνώση έπεσε και δεν είναι νόσος, είναι απλώς κάτι το διαφορετικό. Ja nykyään tiede on niin kuin mennyt alaspäin ja nykyään opetetaan jotakin täysin muuta. Ίσως σε λίγα χρόνια και ο καρκίνος να μην θεωρείται νόσος. Ehkä muutaman vuoden kuluttua ei pidetä syöpäkään sairautena. Για να μην στεναχωρούνται αυτοί που έχουν καρκίνο και να λένε ότι έχουν απλώς κάτι διαφορετικό. Etteivät vaan huolestuisi ne, joilla on syöpä. Αλλά τουλάχιστον η επιστήμη που λέει ότι αναζητά την αλήθεια θα έπρεπε να είναι ειλικρινής με τον εαυτό της. Mutta tieteen, joka sanoo itsestään, että se etsii niin kuin, vilpittömästi totuutta, niin pitäisi olla ennen kaikkea totuudellinen oman itsensä kanssa. Έχουμε πάρα πολλά νομοθετήματα παγκοσμίως που σχετίζονται ακριβώς με τη διάλυση της οικογένειας. Meillä on hyvin monia lainsäädäntöjä ympäri maailmaa, jotka niin kuin puhuvat perheiden hajoamiseen. Στην Ελλάδα ως πρώτο νομοθέτημα θεσπίστηκε ο πολιτικός γάμος. Ensimmäinen tällainen laki Kreikassa on siviiliavioliitto. Μετά θεσπίστηκε το αυτόματο διαζύγιο. Μετά θεσπίστηκε, δηλαδή πέρασε ως νομοθεσία το αυτόματο διαζύγιο. Ja sitten seuraavaksi niin Kreikassa meni läpi automaattinen avioero. Αργότερα το σύμφωνο συμβίωσης. Sen jälkeen säädettiin niin kuin tällainen yhteiselämän niin kuin sopimus. Το νομοθέτημα περί αλλαγής φύλου, μπορεί κάποιος με μία δήλωση να αλλάξει φύλο. Ja seuraavaksi säädettiin niin kuin tämä sukupuolen vaihtamisen oikeus, että pelkällä niin kuin ilmoittamisella voi ilmoittaa mitä sukupuolta ajattelee olevansa. Η αναγνώριση του γάμου των ομοφυλοφίλων. Ja sitten tuli lainsäädäntö, joka tunnusti sitten homoseksuaalien avioliiton, το οποίο έχει γίνει και στη χώρα σας. joka on myös niin kuin Suomessa. Και τέλος έχουμε και την τεκνοθεσία. Και αυτό το ψηφίσαμε στην Ελλάδα. Δηλαδή να μπορούν οι ομοφυλόφιλοι να υιοθετούν παιδιά. Ja sitten tuli oikeus niin kuin homoseksuaalisille pareille adoptoida lapsia. Σε όλα αυτά η Εκκλησία της Ελλάδος αντέδρασε στεναρά. Kaikissa näissä, ennen kuin nämä lait tulivat voimaan, Kreikan kirkko vastusti niitä voimakkaasti. Ένας που έχει κάνει πολιτικό γάμο, σύμφωνα με τη θέση της Εκκλησίας μας, δεν μπορεί να κοινωνεί. Kirkkomme käsityksen mukaan sellainen, joka on siviiliavioliitossa, ei voi osallistua pyhästä ehtoollisesta. Γιατί ακριβώς καταφρονεί ένα θεμελιώδες, ένα βασικό μυστήριο της Εκκλησίας που είναι το μυστήριο του γάμου. Koska hän halveksi ylenkatsoo erästä kirkon perusmysteeriä sakramenttia, mikä on avioliiton sakramentti. Επίσης δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος, δηλαδή νονός, να βαφτίσει άλλο παιδί. Myöskään ei voi toimia kummina sellainen henkilö, joka on solminut siviiliavioliiton. Ούτε βεβαίως και να γίνει κουμπάρος στο γάμο. Eikä myöskään olla niin kuin, avioliittosakramentin tällaisena todistajana. Πολύ περισσότερο ένας που δεν έχει κάνει τίποτε και ζει ελεύθερα, με ελεύθερη συμβίωση. Ja vielä vähemmän sellaisella henkilöllä on näitä oikeuksia Kreikassa, joka elää vapaassa suhteessa. Ούτε να κοινωνεί, ούτε να γίνεται ανάδοχος ή κουμπάρος. Joo, että hänellä ei ole oikeutta osallistua pyhän ehtoolliseen eikä oikeutta olla kummina tai sitten todistajana avioliitossa. Και φυσικά και αυτός που έχει κάνει σύμφωνος συμβίωσης. Eikä myöskään sellainen, joka on tehnyt tällaisen yhteiselämän sopimuksen, tällaisen virallisen sopimuksen.
Έτσι λοιπόν σήμερα, κοντά στην παραδοσιακή, στην κανονική οικογένεια, στην Ορθόδοξη οικογένεια, έχουμε και πάρα πολλές φαινομενικές οικογένειες, λεγόμενες οικογένειες που δεν είναι παρά εκτροπές από την αληθινή οικογένεια. Ja sitten nykyaikana niin kun näiden perinteellisten, todellisten perheiden ohella meillä on monia perhemalleja, jotka eivät ole perheitä, vaan ne ovat tällaisia poikkeavia vääristymiä. Έχουμε τους ανθρώπους που έχουν κάνει πολιτικό γάμο. Meillä on ihmisiä, jotka ovat solmineet siviiliavioliiton. Έχουμε τις λεγόμενες μονογονεϊκές οικογένειες, που είναι ένας γονιός και με ένα παιδί. Ja meillä on tällaisia yksivanhempaisia perheitä, jossa on vain yksi vanhempi. Έχουμε αυτούς που έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Meillä on niitä, jotka ovat tehneet tällaisen sopimuksen yhteiselämästä. Έχουμε αυτούς που συμβιώνουν ελεύθερα, δεν έχουν κάνει τίποτε, δεν έχουν καμία δέσμευση μεταξύ τους. Ja sitten on ihmisiä, jotka asuvat vapaasti keskenään, eivätkä ole tehneet minkäänlaista sopimusta eikä paperia. Έχουμε επίσης, δυστυχώς, το φαινόμενο swinging της εναλλαγής των συντρόφων, το οποίο είναι πάλι μια πολυγαμία, έτσι. Ja valitettavasti meillä on myös ilmiö, että ihmiset sitten vaihtavat kumppaniaan, joka ei ole mitään muuta kuin moniavioisuutta. Έχουμε τις λεγόμενες οικογένειες LAT, που σημαίνει living apart together, δηλαδή ζουν υποτίθεται μαζί αλλά χωριστά, ο καθένας στο σπίτι του. Και βρίσκονται κάποιες στιγμές. Και αυτή θεωρείται και αυτό η οικογένεια. Living apart together. Μένουν στο σπίτι τους αλλά κάποιες στιγμές συναντιόνται και θεωρείται και αυτή η οικογένεια. Joo, sitten tällaiset tosiaankin. Jotka siis elävät niin kuin erillään toisistaan, mutta ikään kuin tulevat tänne välillä on yhteen ja sitten niin kuin jotenkin pidetään niin perhe. Joo, eli tällaisenkin on olemassa, jotka siis, kun nyt ehkä pitää sanottu, jotka elävät erillään, mutta tulevat sitten välillä yhteen sitten ja kutsuvat itseään perheeksi. Και τέλος έχουμε τους λεγόμενους μοναχικούς ή αλλιώς σύγκλοι. Ja sitten meillä on tällaisia sinkkuja, οι οποίοι όλο και αυξάνονται. joiden osuus yhä enemmän lisääntyy. Στην Αμερική είναι περίπου το 50%, στη Σουηδία το 60%. Yhdysvalloissa se on noin 50% sinkkuperheitä ja Ruotsissa 60%. Αυτοί δεν κάνουν ούτε πολιτικό, ούτε φυσικά θρησκευτικό γάμο, ούτε σύμφωνο συμβίωσης, ούτε ελεύθερη συμβίωση. Ja he eivät siviiliavioliittoa eikä mitään muutakaan näistä edellä mainitusta avioliiton muodoista, vaan asuvat yksin. Το μότο που κυριαρχεί, το σλόγγαν τους είναι θέλω αυτά που βγάζω με τη δουλειά μου να τα τρώω μόνος μου και να μην τα μοιράζομαι με κανέναν. Ja heidän tämä slogani on, että se, minkä minä työstäni ansaitsen, sitä minä en halua jakaa kenenkään kanssa, vaan syön kaikki itse. Στην Ελλάδα αυτή είναι το 2011 ήταν 1.069.000. Joo, Kreikassa oli yli 1 miljoona tällaista sinkkuperhettä vuonna 2000. Και αυξάνονται ραγδαία. Ja hyvin nopeasti lisääntyy tällaiset Το sinkkuperheet. ίδιο και παγκοσμίως στο λεγόμενο πολιτισμένο κόσμο. Ja myöskin yleismaailmallisesti niin sanotussa niin kuin sivistyneessä maailmassa tämä ilmiö lisääntyy. Οι θρησκευτικοί γάμοι μειώνονται συνεχώς. Uskonnolliset niin kuin avioliitot, jotka on solmittu kirkollisesti, niin koko ajan vähenevät. Αλλά και οι άλλες μορφές γάμου που δεν είναι γάμος, όπως είπαμε, ο πολιτικός γάμος, το σύμφωνο συμβίωσης κλπ. Και αυτές μειώνονται γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Mutta myös nämä kaikki muutkin sitten, avioliittomuodot, siviiliavioliitot ja niin edespäin, mistä olemme puhuneet, nekin vähenee, koska ihmiset eivät halua enää ottaa vastuuta. Έτσι οι σχέσεις των ανθρώπων γίνονται πολύ επιφανειακές και εφήμερες. Ja sitten ihmisten väliset suhteet tulee hyvin pinnalliseksi ja hetkellisiksi. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι όταν διαλυθεί η οικογένεια θα τελειώσει ο κόσμος. Ja Pyhä Paisius sanoo, kun perhe hajotetaan, niin sitten niin kuin koko maailma niin kuin loppuu. Και φαίνεται ότι προς τα εκεί βαδίζουμε.
sitä kohti olemme kulkemassa. Παλιά οι πατέρες μας έχουν προφητεύσει ότι όταν πληθυνθεί η ομοφυλοφιλία, Pyhät isät ovat meille profetoineet, että kun homoseksuaalisuus lisääntyy, τότε πλησιάζει το τέλος του κόσμου. silloin lähestyy myös maailman loppu. Αυτό είναι μια σκιαγράφηση του σύγχρονου κόσμου και της κατάστασης της οικογένειας. Tämä on tällainen niin kuin, yleinen tällainen hahmotteleminen nykyajan perhemalleista nykyajan maailmassa. Για τις λεγόμενες μονογονεϊκές οικογένειες, Niissä sanotut yksivanhempaisperheet, έχουμε να πούμε ότι είναι κυρίως το αποτέλεσμα των διαζυγίων. niin ne ovat tuloksena yleensä niin kuin avioeroista. Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε πάνω από 200.000 μητέρες μόνες τους, που μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά τους. Meillä Kreikassa on yli 200,000 tällaista perhettä, jossa äidit kasvattavat yksin lapsensa. Και βέβαια και στην Ευρώπη και παγκοσμίως αυξάνεται συνεχώς και αυτό το ποσοστό των μητέρων που μόνες τους μεγαλώνουν τα παιδιά. Υπάρχουν και πατέρες που μόνοι τους μεγαλώνουν τα παιδιά τους, αλλά είναι πολύ λιγότερο. Ja aivan yleismaailmallisesti tämä ilmiö lisääntyy, että äidit kasvattavat yksin lapset. Tietenkin jossakin tapauksessa myös isät voi olla niitä vanhempia, jotka yksin kasvattavat lapset. Τα πολλά διαζύγια που έχουμε στις μέρες μας είναι ο καρπός όλων αυτών που είπαμε προηγουμένως, της εκοσμικεύσεως, της απιστίας και της εργασίας της γυναίκας. Ja nämä monet sit avioerot ja ovat niin kuin, johtuvat sitten näistä syistä, mitä aikaisemmin olemme puhuneet tästä maallistumisesta ja naisten työssäolosta. Όπως μας συμβουλεύουν οι Άγιοι Πατέρες, Kuten pyhät isät sanovat meille, η γυναίκα δεν πρέπει να εργάζεται, αλλά να εργάζεται μέσα στο σπίτι με τα παιδιά. Naisen ei pitäisi olla työelämässä, vaan olla tavallaan töissä kotona ja kasvattaa lapsia. Γιατί κατεξοχήν εκείνος που στηρίζει την οικογένεια είναι η μητέρα. Koska ennen kaikkea se, joka niin kuin, johon niin, perhe perustuu, on äiti. Όταν η μητέρα λείπει από το σπίτι, τα παιδιά μένουν μόνα τους. Kun äiti puuttuu kotoa, niin lapset ovat itsekseen. Και έχουν ένα μεγάλο έλλειμμα αγάπης. Ja heillä on tällainen rakkauden puute, rakkauden nälkä. Και βέβαια αργά ή γρήγορα η γυναίκα, επειδή έχει και χρήματα, με την πρώτη δυσκολία διαλύει το γάμο της. Ja sitten helposti myöskin nainen, kun hän on työelämässä ja hänellä on rahaa käytettävänä, niin sitten hyvin helposti myös eroaa puolisosta. Και έτσι έχουμε αυτό το πλήθος μονογονεϊκών οικογενειών. Ja sitten meillä on tämä suuri määrä näitä yksivanhempaisia perheitä. Στη δημιουργία αυτών των οικογενειών συνέβαλε και η λεγόμενη εξωσωματική γονιμοποίηση. Ja näiden perheiden lisääntymiseen on vaikuttanut myös tämä ruumiin ulkopuolinen hedelmöitys. Joo, ruumiin ulkopuolinen hedelmöitys, tai tavallaan hedelmöitys. Täällä on varmaan lääkärit, jotka tietävät. Σήμερα μια γυναίκα, δηλαδή, σύμφωνα με τον νόμο, τουλάχιστον στην Ελλάδα ισχύει, μπορεί να τεκνοποιήσει μόνη της, χωρίς άντρα. Ja tämä laki oikeuttaa nykyään ainakin Kreikassa, että nainen voi tulla raskaaksi ilman ketään miestä tavallaan suhdetta. Παίρνοντας σπέρμα από τις τράπεζες σπέρματος. Kun he ottavat sitten saavat niin kuin, siittiöitä niin kuin spermapankista. Καταλαβαίνουμε πόσο χαμηλά έχουμε πέσει. Me ymmärrämme, kuinka alas olemme vaipuneet.
και τι πρέπει να κάνουμε. ja mitä meidän on tehtävä. Οπωσδήποτε πρέπει να γυρίσουμε πίσω, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Pyhä Porfirios sanoi, että ennen kaikkea meidän täytyy palata takaisinpäin. Να ξαναβρούμε τη χαμένη μας πίστη. Ja meidän täytyy löytää oman luontomme. Τη χαμένη μας ορθοδοξία. Hameni pisti. Πίστη. Eli meidän täytyy löytää kadonnut uskomme Και τη χαμένη μας ορθοδοξία. ja kadonnut ortodoksia. Στην Ευρώπη υπάρχουν δύο ειδών πληθυσμοί. Ειδών πληθυσμοί. Δύο ομάδες. Euroopassa on kahdenlaista väestöä. Υπάρχει ο ορθόδοξος πληθυσμός On ortodoksinen väestö και οι απόγονοι τους, ja heidän jälkeläisensä, οι οποίοι όμως σήμερα με τη βία μπήκαν στον παπισμό ή στον προτεσταντισμό. jotka kuitenkin tavallaan ovat pakotettuina ovat liittyneet roomalaiskatoliseen tai protestanttiseen kirkkoon. Η μεγάλη αλλαγή και αλλίωση έγινε με την εισβολή των Φράγκων, των γερμανικών φίλων. Ja suuri muutos tapahtui Frankien hyökkäyksen aikana, siis germanisten heimonin hyökkäysten aikana. Οι οποίοι ήσαν αριανοί, οπαδοί του Αρίου δηλαδή, οι ειδωλολάτρες. Jotka olivat areiolaisia, Areioksen kannattajia, siis epäjumalan palvelijia pakanoita. Αυτοί με τη βία στρατιωτικά επιβλήθηκαν στην Ορθόδοξη τότε Ευρώπη. He silloin väkivalloin sitten muuttivat tämän ortodoksisen Euroopan. Αν ερευνήσουμε την ιστορία θα δούμε Αγίους στην Ισπανία, στην Βρετανία. Jos katsomme historiaa taaksepäin, löydämme pyhiä Espanjassa, Englannissa, στην Κεντρική Ευρώπη, Länsi-Euroopassa ακόμα και στη Γερμανία. ja Saksassa. Όλη η Ευρώπη ήταν ορθόδοξη. Koko Eurooppa oli ortodoksinen. Σήμερα, επομένως, έχουμε δύο ειδών πληθυσμούς. Έχουμε τους απογόνους των Ορθοδόξων και τους απογόνους των Φράγκων. Meillä on tätä nykyään kaksi väestöä Euroopassa, on ortodoksien jälkeläiset ja frankien jälkeläiset. Άκουσα από πολλούς από το στόμα τους που βρήκαν την Ορθοδοξία από εσάς, που είπαν ότι το αίσθημά μου ήταν όταν μπήκα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ήρθα στο σπίτι μου. Ja olen kuullut monelta teistä, jotka ovat löytäneet ortodoksisuuden, että kun on mennyt ortodoksien kirkkoon, on tuntenut, että on tullut kotiin. Γιατί πραγματικά το παρελθόν της Ευρώπης είναι η Ορθοδοξία. Koska todellisesti Eurooppa perustaa ortodoksinen. Και μέσα στο αίμα πολλών Ευρωπαίων υπάρχει ακόμα η Ορθοδοξία. Ja monien eurooppalaisen veressä virtaa ortodoksisuus. Γι' αυτό όταν μπαίνουν σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία, Sen tähden kun ne menevät ortodoksiseen kirkkoon, έχουν αυτό το αίσθημα ότι γύρισαν στο σπίτι τους. Heillä on tämä tunne, että he ovat palanneet tulleet kotiin. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, Kuten Pyhä Paisius sanoi, και το μέλλον θα είναι πάλι η Ορθοδοξία και θα γυρίσουν και οι Ευρωπαίοι θα επιστρέψουν. että myös tulevaisuus kuuluu ortodoksialle, että monet eurooppalaiset palaavat ortodoksiseen kirkkoon. Το ζητούμενο είναι τι θα βρουν. Ja kysymys on, mitä he löytävät ortodoksista kirkosta. Γι' αυτό εμείς που είμαστε Ορθόδοξοι θα πρέπει να παραμείνουμε αληθινά Ορθόδοξοι χωρίς ίχνος αλλίωσης. Sillä me, jotka olemme ortodoksia, meidän pitää pysyä todellisesti ortodokseina ilman mitään muutoksia. Να μελετήσουμε συστηματικά τους Άγιους Πατέρες και την Ιερά Παράδοσή μας. Meidän täytyy tutkistella systemaattisesti pyhien isien kirjoituksia oppiaksemme ymmärtämään perinnettämme.
Ο κόσμος έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Sillä maailmassa ihmiset ovat umpikujaan joutuneet. Προχωράμε όλο και σε μεγαλύτερες επιτροπές και διαστροφές. Koko ajan niin kun kuljemme kohti yhä suurempia vääristymiä tässä maailmassa. Και αυτές μας προβάλλονται από τα όργανα του διαβόλου ως πρόοδος και εξυγχρονισμός. Ja paholainen esittelee näitä meille tällaisena edistyksenä ja nykyaikaistumisena. Ενώ ουσιαστικά είναι οπισθοδρόμηση και θα έλεγα διαβολοποίηση του ανθρώπου. Vaikka ennen kaikkea se on niin kuin takaisinpäin menemistä ja ennen kaikkea se on ihmisen tekemistä niin kuin paholaiseksi. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε θα έρθει καιρός που θα σας τραβάνε από το μανίκι και θα σας λένε πείτε μας για τον Χριστό. Ja Pyhä Paisius sanoo, että tulee aika, jolloin ihmiset Από το μανίκι. Että tulee aika, jolloin ihmiset ottavat kiinni teidän hihastanne ja kysyvät sanokaa minun jotakin Kristuksesta. Η Ορθοδοξία δεν είναι μια θρησκεία. Ortodoksisuus ei ole yksi uskonto. Είναι η θεραπεία της ανθρώπινης προσωπικότητας. Se on ihmisen persoonan niin kuin parantaminen. Είναι η αποκατάσταση του ανθρώπου στο φυσιολογικό. Ja ihmisen palauttamista hänen fysiologiseen tilansa. Σήμερα στην Ευρώπη έχει επικρατήσει ως φυσιολογικό αυτό που κάνουν οι πολλοί. Nykyään Euroopassa fysiologista on luonnollista se, mitä monet tekevät. Αλλά οι πολλοί ή μάλλον όλοι είμαστε άρρωστοι πνευματικά. Mutta useimmat ellei kaikki olemme hengellisesti sairaita. Σύμφωνα με την Ορθοδοξία των Αγίων, με την διδασκαλία των Ορθόδοξων Πατέρων, ο άνθρωπος όταν γεννιέται ασθενής και όχι υγιής πνευματικά. Όταν γεννιέται, όταν έρχεται στη ζωή. Koska ortodoksisten isien opetuksen mukaan ihminen, niin kuin, joka syntyy niin kuin heikkona eikä terveenä. Γιατί φέρνει την κληρονομιά όλου του Αδάμου, δηλαδή τα πάθη και τις αμαρτίες και τις ροπές προς το κακό. Koska hän on sitten perinnyt Aadamin tavallaan tämän perinnön ja hänellä on taipumus pahaan. Και όλοι οι άνθρωποι παγκοσμίως έχουν ανάγκη θεραπείας. Ja koko maailmassa meidän kaikkien ihmisten täytyy parantua. Το νοσοκομείο για την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ja sairaala, joka parantaa ihmisen sielun ja ruumiin, on ortodoksinen kirkko. Εκεί διαφυλάσσεται η μεθοδολογία, ο τρόπος που θεραπεύεται η ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Siellä on säilynyt tämä metodi, jolla ihmisen ruumis ja sielu parannetaan. Γι' αυτό ο διάβολος πολεμάει με λύσα την Ορθόδοξη Εκκλησία και μάλιστα τα Ορθόδοξα μοναστήρια. Ja sen tähden paholainen todellakin suurella vimmalla taistelee ortodoksista kirkkoa ja erityisesti ortodoksia luostareita vastaan. Η Ορθόδοξη θεραπευτική έχει δύο βασικούς άξονες. Ortodoksinen terapia, niin siinä on kaksi tällaista pääpointtia. Ο ένας είναι η κατά Χριστόν άσκηση και ο άλλος είναι η μυστηριακή ζωή. Toinen on Kristuksen tahdonmukainen askeettinen elämä ja toinen on elämä sakramenttien yhteydessä, mysteerien yhteydessä. Ορθόδοξη άσκηση σημαίνει αδιάλειπτη προσευχή, νηστεία, αγρυπνία, υπακοή. Ortodoksinen askeesi merkitsee lakkaamatonta rukousta, paastoa, valvomista. Και ό,τι άλλο μας ορίσει ο πνευματικός μας οδηγός. Ja kaikkea sitä, mitä meille hengellinen isämme Rippisa sanoo. Και μυστηριακή ζωή σημαίνει ορθόδοξη βάπτιση, χρήσμα, εξομολόγηση και θεία κοινωνία. Ja sitten mysteerielämä, sakramentaalinen elämä merkitsee ortodoksista kastetta, virhanvoitelun sakramenttia,
ehtoollista, katumuksen sakramenttia ehtoollista. Εύχομαι και προσεύχομαι όλοι στην Ευρώπη και παγκοσμίως να μπούμε σε αυτό το θεραπευτήριο. Ja toivon ja rukoilen, että me kaikki ihmiset koko maailmassa menisimme sisään tuohon parantolaan. Για να αναστηθούμε πνευματικά και να χαιρόμαστε αιώνια. Että me kohoaisimme hengellisesti ja voisimme kaikki iloita. Και να δοξάζεται το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις τους αιώνας. Ja näin ylistetään Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeä ja kaikisesta iankaikkiseen. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Kiitän teitä kärsivällisyydestänne. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, Jos teillä on jotain kysymyksiä, niin mielelläni vastaan. Haluaisin kysyä islamin vaikutuksesta Euroopassa, kun minulla on vähäisiä ihmisiä, jotka on päätynyt islamiin. Ja tietää ennen kaikkea, että miten islamilainen avioliittokäsitys eroaa ortodoksista avioliittokäsitystä, mitä puoliosta se on, että pitäisi huomioida. Kun se on läheisiä ihmisiä, jotka on islamilaisessa avioliitossa. Islamikipistijat on islamismo kopela ehje poles viles på ehme musulmanes keine vandremenes musulmanus pos diaveri o kaamos metaxito musulmanon apoton kaamon ton ortodokson kristianon. Γάμος, Gamos. ο γάμος. Μα φυσικά δεν υπάρχει γάμος. Luonnollisesti ei ole olemassa mitään avioliittoa heillä. Είπαμε, Kirkon kannalta. ο γάμος είναι μυστήριο μέγα. Me sanoimme jo, että avioliiton sakramentti on suuri mysteeri. Και μυστήριο δεν μπορεί να γίνει έξω από την Εκκλησία, την Ορθόδοξη. Ja tämä mysteeri ei voi toteutua ortodoksien kirkon ulkopuolella. Για να υπάρχει γάμος θα πρέπει να υπάρχει αυτός που θα τον τελέσει, που θα τον κάνει. Ollakseen avioliiton sakramentti mysteeri täytyy olla henkilö, joka sen toimittaa. Και αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος από έναν Ορθόδοξο ιερέα Eikä se voi olla kukaan muu kuin ortodoksinen pappi, που έχει τη δυνατότητα και τη χάρη του Θεού και την ειδική χάρη της ιεροσύνης για να τελέσει το μυστήριο. jolla on Jumalan armo ja erityinen pappiuden armo toimittaa tämä mysteeri. Όταν λέμε μυστήριο, εννοούμε την έλευση, τη φανέρωση της ενέργειας του Θεού. Ja kun puhumme mysteeristä, sakramentista, tarkoitamme niin kuin Jumalan arvon saapumista, sen ilmitulon viimeistymistä. Δηλαδή, το μυστήριο δεν το κάνει ο ιερέας, αλλά ο Θεός. Siten tätä mysteeriä ei viime kädessä toimita Jumala, vaan pappi, vaan itse Jumala. Και ο Θεός έχει ορίσει με ποιο τρόπο και μέσω ποιου θα γίνει το μυστήριο. Ja Jumala on ilmoittanut sen, millä tavalla tämä mysteeri toimitetaan ja ketkä sen toimittavat. Παραδείγματος χάρη, ένας λαϊκός Ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί να κάνει κανένα μυστήριο. Esimerkiksi ortodoksi maallikko kristitty ei voi toimittaa sakramenttia. Γιατί πρέπει να έχει την ειδική χάρη της ιεροσύνης. Sillä hänellä pitää olla erityinen pappeuden armo. Και βέβαια αυτούς που θα ενώσει θα πρέπει και αυτοί να είναι Ορθόδοξοι. Ja luonnollisesti myös, että ketkä hän liittää yhteen avioliiton sakramentissa, niiden tulee olla ortodokseja. Ώστε να μπορούν να δεχτούν το Άγιο Πνεύμα. Jotta he voivat vastaanottaa pyhän hengen. Δεν μπορεί να ενωθεί, ας πούμε, ένας άνθρωπος με μια καρέκλα. Ei voi esimerkiksi ihminen niin
liittyä johonkin tuoliin. Μας έλεγε ένας καθηγητής μας στη θεολογική σχολή ότι ένας αβάφτιστος μοιάζει με μια καρέκλα. Ja meille eräs professori yliopistossa sanoi, että kastamaton ihminen jossakin mielessä häntä voi verrata tuoliin. Ήθελε να πει δηλαδή ότι στερείται το βασικό στοιχείο που έχει ο βαπτισμένος, δηλαδή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Se, että tahtoi sillä vaan sanoa, että häneltä puuttuu pyhän hengen armo, voima, joka saadaan pyhässä kasteen mysteerissä. Και δεν μπορείς φυσικά εσύ που είσαι άνθρωπος να γίνεις ένα με μια καρέκλα. Ja luonnollisesti, keten voisi sitten... Που είσαι άνθρωπος που έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να ενωθείς με κάποιον που δεν έχει τη χάρη. Ja luonnollisesti ihminen, jolla on pyhän hengen armon voima, ei voi liittyä ihmiseen, jolla sitä ei ole. Γιατί γάμος αυτό σημαίνει να γίνω ένα με τον άλλο. Sillä avioliitto merkitsee sitä, että on yhtä toisen kanssa. Και ενώνονται φυσικά όμοια πράγματα δια του Αγίου Πνεύματος. Ja luonnollisesti yhdistyy kaksi asiaa, niin kuin pyhän hengen armo voimasta. Στην περίπτωση του μουσουλμάνου και όποιον άλλον είναι έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία, μιλάμε απλώς για ένα φυσικό δεσμό και θεσμό, για μια ένωση φυσική. Ja sitten, jos ihminen on ortodoksin kirkon ulkopuolella, puhumme vain tällaisesta luonnollisesta siteestä heidän välillään. Αλλά όχι για ένα μυστήριο. Emmekä puhu mysteeristä, sakramentista. Το οποίο βοηθάει αυτούς που μετέχουν στο μυστήριο στη σωτηρία και στη θέωσή τους. Joka auttaa niitä, jotka ovat osallisia tästä sakramentista, heidän jumaloitumiseen ja pelastukseen. Άλλωστε, θέωση και σωτηρία είναι το ίδιο. Δηλαδή, το να μοιάσουμε με το Θεό και να σωθούμε είναι το ίδιο πράγμα. Ja viime kädessä ihmisen jumaloituminen ja pelastus on yhtä, että me tavallaan tulemme Jumalan kaltaiseksi. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι θρησκεία. Siksi olemme sanoneet jo aikaisemminkin, että ortodoksinen kirkko ei ole mikään yksi uskonto. Όλα τα άλλα είναι θρησκείες. Μουσουλμανισμός, βουδισμός, ταοισμός, όλα τα άλλα είναι θρησκείες. Και θα σας πω τη διαφορά. Ovat niin kuin uskontoja, islam, buddhalaisuus ja niin edelleen. Θρησκεία είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να ανέβει στο Θεό με σκέψεις, με διάφορες ενέργειες. Uskonto on ihmisen pyrkimystä niin kuin, lähestyä Jumalaa erilaisin ajatuksin ja teoin. Στην Ορθοδοξία έχουμε το ακριβώς αντίθετο. Ο Θεός κατεβαίνει και έρχεται στον άνθρωπο. Ortodoksisessa kirkossa meillä tapahtuu päinvastoinen asia. Itse Jumala laskeutuu ihmisen luokse. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο και τον καλεί σε ένωση μαζί του. Ja sitten Jumala ilmoittaa itsensä ihmisessä ja niin sitten tapahtuu tämä jumaloituminen pikkuhiljaa. Επομένως, μιλάμε για μια ένωση ανθρώπου με τον Θεό εξαιτίας του Θεού. Me siis puhumme ihmisen niin kuin, yhdistymisestä Jumalaan, ihmisen yhdistymisestä Jumalaan, την οποία κάνει ο Θεός joka Jumala tekee με την ελεύθερη συγκατάθεση του ανθρώπου. Ja ihmisen vapaasta niin kuin tahdosta. Ο Θεός δεν ζητάει τίποτα από τον άνθρωπο παρά μόνο να πιστέψει. Jumala ei niin kuin, odota ihmisestä mitään muuta kuin hän uskoo. Δηλαδή να δεχθεί την αποκαλυμμένη αλήθεια. Ja hän ottaa vastaan tämän jo ilmoitetun totuuden. Και να ζήσει σύμφωνα με αυτή την αλήθεια. Ja että hän elää tämän totuuden mukaan. Όχι δηλαδή απλώς θεωρητικά να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός. Ei ainoastaan siten, että hän teoreettisesti uskoo, että Jumala on olemassa. Αλλά να ζήσει μαζί με τον Θεό τη ζωή του Θεού. Vaan elää yhdessä Jumalan kanssa Jumalallista elämää.
Όπως ο Θεός είναι αγάπη, φως, ταπείνωση, kuten Jumala on rakkaus, valkeus ja nöyryys. έτσι και ο άνθρωπος καλείται να γίνει αγάπη, να γίνει φως, να γίνει ταπείνωση. Myös ihmistä kutsutaan olemaan rakkaus, valkeus ja nöyryys. Και τότε βρίσκει την αληθινή ανάβαση. Ja silloin ihminen saavuttaa todellisen levon. Αυτό γίνεται μόνο μέσα στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ja se toteutuu ainoastaan ortodoksen kirkon sisällä. Με τους δύο πυλώνες που είπαμε, την Ορθόδοξη άσκηση και το Άγιο Μυστήριο. Ja näiden kahden peruspilarin kautta, jotka ovat ortodoksinen askeettinen elämä ja hyvät mysteerit, sakramentit. Τότε ξεφεύγουμε από τη φυσική βιολογική ζωή και πάμε στην υπερφύση ζωή. Silloin me tavallaan silloin me poistumme tästä fysiologisesta maallisesta elämästä ja menemme niin kuin yli maallisen elämän tasolle. Και ζούμε το θαύμα. Ja voimme ihmeen, elämme ihmeen todeksi. Απόδειξη αυτού είναι οι Άγιοι. Ja tästä todisteena on pyhät ihmiset. Όπως για παράδειγμα ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, Kuten pyhä Porfyrios Kapsokalivialainen ja pyhä vanhus Paisios. που μπορούσες να πας να τον δεις Kun menit tapaamaan heitä, και ενώ σε έβλεπε για πρώτη φορά ja he näkivät sinut ensimmäistä kertaa. να σου πει το όνομά σου, He sanovat sinulle sinun nimesi. να σου απαντήσει στις ερωτήσεις που είχες να του κάνεις πριν του τις κάνεις. Ja he vastaavat sinun kysymyksiisi ennen kuin olet kerennyt kysyäkään mitään. Να σου περιγράψει όλη σου την οικογενειακή κατάσταση. Ja he sinulle kuvaavat koko perheesi tilanteen. Και να σου μιλήσει και για την εξέλιξη τη δική σου και της οικογένειάς σου. Ja myös sanovat, miten asiat tulevat kehittymään tulevaisuudessa. Και ποτέ να μην κάνει λάθος. Ja he eivät vielä tee siinä virhettä. Γιατί και οι άνθρωποι του σκότους προσπαθούν να πούν το μέλλον, αλλά πολλές φορές κάνουν λάθος. Sillä myös pimeyden valtavat ihmiset koittavat joskus ennustaa tulevaisuutta, mutta monta kertaa erehtyvät siinä. Το Πνεύμα το Άγιο όμως που έχουν οι Άγιοι ποτέ δεν κάνει λάθος. Mutta pyhä henki, joka asuu pyhissä, ei koskaan erehdy. Ο Χριστός ήρθε στη γη να μας καλέσει σε αυτή την υπερφυσική ζωή. Ja näin Kristus kutsuu meitä elämään tätä ylimaallista elämää. Να μας καλέσει να μπούμε στην Εκκλησία του, δηλαδή στο σώμα του και να γίνουμε Άγιοι. Hän kutsuu meitä tulemaan kirkkonsa joka on hänen ruumiinsa ja jossa voimme tulla pyhiksi. Να δώσει νόημα στη ζωή μας εδώ και να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Ja hän antaa meille merkityksen, elämälle merkityksen ja hän myös kutsuu meitä tulemaan iankaikkisen elämän kohteena. Και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση σήμερα για την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο. Ja tämä on suuri tällainen haaste nykyään Euroopalle ja koko maailmalle. Που σαν άλλοι γεργεσινοί διώχνουν τον Χριστό. Jotka todellakin karkoittavat Kristuksen elämästä. Είτε κάπως ευγενικά είτε και πιο άγρια. Κάπως ευγενικά. Joko tällä tavalla hyvin kohteliaasti tai väkivalloin. Meillä täällä Suomessa suurin osa kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Olisin nyt kysynyt vielä sitä, että äskeiseen liittyen, että onko meillä luterilaisilla mitään toivoa ortodoksisuuden kannalta, että miten se nähdään, että olemmeko me oikea uskonto vai mitä meidän pitää tehdä? Kirjos rotai otti ihmisiä niin voima
det blir något till Finlandia apotin ortodoksi apopsi Amerikapia eli Piita ja sotiria masi Piitsa prepena skeftu. Animasta aliti riskiä. Ne. Αν δούμε ιστορικά, θα βρούμε την αλήθεια. Jos katsomme asioita historiallisesti, löydämme totuuden. Ο Λούθυρος υπήρξε το 15ο αιώνα. Luther eli 1500-luvulla. Πριν από τον Λούθυρο δεν υπήρχε εκκλησία. Eikö ennen Lutheria ollut ollenkaan kirkkoa? Δηλαδή, σώμα Χριστού πριν τον Λούθυρο δεν υπήρχε. Eikö ollut Kristuksen ruumista ennen Lutheria? Δεν ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα πριν. Eikö Pyhä Henki toiminut ennen luterilaisuutta? Δεν υπήρχαν διάδοχοι των Αποστόλων. Οι διάδοχοι των Αποστόλων. Eikö ollut apostolista seurantoa? Φυσικά και υπήρχε. Luonnollisesti oli. Φυσικά και υπήρχε η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Luonnollisesti oli Kristuksen kirkko, Kristuksen ruumis Φυσικά olemassa. και ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα. Ja luonnollisesti Pyhä Henki toimi jo sitä ennen. Και αυτό ήταν στην Ορθόδοξη Εκκλησία όπως είναι και σήμερα. Ja se toimii ortodoksissa kirkossa nykyäänkin, kuten nykyään. Το λάθος του Λούθυρου ήταν ότι προσπαθώντας να διορθώσει τα λάθη του παπισμού, Lutherin virhe oli siinä, että kun Luther koitti korjata roomalaiskatolisuuden virheitä, αντί να επιστρέψει στο σπίτι του, όπως πολλοί σήμερα επιστρέφονται, sen sijaan, että hän olisi palannut kotiinsa, niin kuin monet nykyään palaavat, έφυγε ακόμα πιο μακριά. hän etääntyi vielä kauemmaksi kirkon perinteestä. Ελπίδα όλοι έχουμε. Meillä kaikilla on toivo. Η ελπίδα μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός Meidän toivomme on Herra Jeesus Kristus και η μετάνοια. ja katumus. Και εμείς που είμαστε βαπτισμένοι Ορθόδοξοι, Ja me, jotka olemme kastettuja ortodokseja, δυστυχώς δεν ζούμε πολύ τον Χριστό. Αριθμητικά. valitettavasti emme elä täydelle todeksi Kristusta. Και ζούμε χωρίς ελπίδα. Φαινομενικά δηλαδή. Ja elämme niin kuin sillä tavalla näennäisesti ortodoksi kristillistä elämää. Στην Ελλάδα το 3% των Ορθοδόξων εκκλησιών. Kreikassa 3% väestöstä käy aktiivisesti kirkon yhteydessä. Και από αυτούς που εκκλησιάζονται κάποιοι καλύτερα θα ήταν να μην εκκλησιάζονται. Ja jotkut niistä, jotka käyvät kirkossa, heidän olisi parempi, etteivät he kävisi siellä. He käyvät siis toisista syistä. Και φυσικά και αυτοί παρόλο που είναι βαπτισμένοι πάλι δεν έχουν ελπίδα αν δεν μετανοήσουν. Ja luonnollisesti heilläkään, vaikka heidät on kastettu ortodokseiksi, niin heillä ei ole toivoa, elleivät he kadu tekoja. Ο Άγιος Πορφύριος Pyhä Porfirios μας έλεγε τι είναι ο παράδεισος. Kysyi meiltä, että mikä on paratiisi. Παράδεισος είναι ο Χριστός. Paratiisi on Kristus. Η ζωντανή σχέση με τον Χριστό είναι αυτή που σώζει. Elävä yhteys Kristukseen on se, joka pelastaa. Και ο Χριστός πρέπει να το καταλάβουμε είναι Ορθόδοξος. Ja Kristus. Είναι Ορθόδοξος. Ja Kristus on ortodoksi. Και αυτό φαίνεται και πιστοποιείται με πάρα πολλά πράγματα. Ja näkyy ja todettu monissa asioissa. Κατεξοχήν με τους Αγίους. Niin kuin ennen kaikkea pyhissä ihmisissä. Επομένως και εσείς έχετε ελπίδα και όλοι έχουμε ελπίδα εφόσον ζούμε με μετάνοια. Ja sitten teillä ja kaikilla on toivo, kun elämme katumuksessa. Και πρώτη έκφραση της μετάνοιας, όπως είπε ο Κύριος στους Αποστόλους, ja ensimmäinen niin kuin katumuksen ilmentymä, kuten Kristus sanoi apostoleille, να πιστέψουμε στον Χριστό και να βαπτιστούμε. on, että uskomme Kristukseen ja otamme vastaan kasteen.
έστειλε τους Αγίους Αποστόλους και τους είπε να πορευθούν σε όλα τα έθνη και να διδάσκουν τους ανθρώπους να τηρούν όλες τις εντολές και να τους βαπτίζουν. Ja hän sanoi, Kristus sanoi apostoleille, menkää kaikkeen maailmaan ja opettakaa ihmisiä, mitä minä olen käskenyt heidän pitää ja kasvakaa heidät. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι είναι αναγκαία προϋπόθεση και το βάπτισμα. Sitten ymmärrämme, että välttämätön edellytys on myös pyhä kaste, Αλλά όχι και αρκετό. mutta se ei ole tarpeeksi. Χρειάζεται και η τήρηση των εντολών. Tarvitaan myöskin käskyjen pitämistä. Αυτή είναι η αλήθεια. Se on totuus. Και αυτό δεν είναι ένας εγωισμός, δεν είναι μια, θα λέγαμε, αποκλειστική θέση που προβάλλεται. Ja tässä ei ole kyse jostain egoistisesta ajattelusta, jota koitetaan näitä pakosta, vaan tämä on kirkon tällä totuus. Mä haluan kiittää tätä luennoitsijaa. Hän sanoi sen niin hienosti. Koko maailmassa on meneillään juuri tämä ihmisen tekeminen paholaiseksi. Tämä on ympäri maailman. Kiitos hänelle. Se oli hienosti. Ymmärsitkö oikein, että hän sanoi, että ihmisen alkuperäinen tilanne elämä on neitsellistä elämää, niin miten sitten nämä luomiset tekstit, jos sanotaan liittykää ja lisätkää, miten soveltuu siihen? Kirjos Sami otan IPATE, otin protoplasti, itan oskopostus, itan ja partenki soi, pos stigenesi lene otti visisite Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριώσετε τη γη. Είναι η ευλογία που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για την αύξηση και να έχουν απογόνους αυτό, αλλά κυρίως και προπάτω την πνευματική αύξηση και την προκοπή, την κατά Χριστόν δηλαδή προκοπή. Jos on siunaus, jonka Jumala antoi ihmisille, mutta niin kuin, ennen kaikkea niin kuin, hengelliseksi niin kuin, edistykseksi. Και βεβαίως αυτό ίσχυσε μετά την πτώση. Πριν την πτώση δεν υπήρχε σχέση. Joo, ja tämä niin kuin, koskee syntiinlankemuksen jälkeistä aikaa, ei syntiinlankemusta edeltävää aikaa. Η ευλογία ενεργοποιήθηκε μετά την πτώση. Ο Θεός βεβαίως είχε προβλέψει και την πτώση, γι' αυτό έδωσε και στον άνθρωπο και τα γεννητικά όργανα. Joo, koska Jumala edeltää, kaiken edeltää näkijänä ja tietäjänä on nähnyt myös tämän ihmisen lankemuksen, niin hän on antanut sitten tämän tavallaan siunauksena tämän avioliiton. Αλλά το πρώτο θέλημα του Θεού, το λεγόμενο στη θεολογία κατά ευδοκία θέλημα του Θεού, είναι η παρθενία. Jumalan ensimmäinen tahto on neitsyys. Το δεύτερο θέλημα, το κατά παραχώρηση, είναι ο γάμος. Ja toinen sitten on tällainen, joka on sallittu sitten, lankemuksen jälkeen on sitten avioliitto. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο για να τον κάνει Θεό. Jumala loi ihmisen tehdäkseen hänet Jumalaksi, siis arvosta. Ο διάβολος προσπάθησε να καταστρέψει το σχέδιο του Θεού. Paholainen koitti tuhota Jumalan suunnitelman. Και ο Θεός, παρεμβαίνοντας ο ίδιος προσωπικά και γενόμενος άνθρωπος,
Μας δίνει πάλι τη δυνατότητα της θέωσης. Ja Jumala, joka sitten tavallaan tuli tähän väliin, tuli itse ihmiseksi ja antoi näin mahdollisuuden, että ihminen jälleen voi jumaloitua, tulla Jumalan arvosteluvalaksi. Μέσα από την διαδοχική σειρά των γενεών ετοίμασε ένα πρόσωπο, την υπεραγία Θεοτόκο. Ja sitten näiden monien sukupolvien ajan Jumala valmisti, niin kuin tämä aika valmisti yhtä ihmistä, eli kaikkein pyhintä Jumalan synnyttäjää. Το οποίο ελεύθερα αποδέχθηκε το ρόλο της μητέρας του. Joka vapaasta tahdostaan otti vastaan sitten tämän roolinsa sitten Jumalan äitinä. Βλέπουμε όμως ότι και ο Χριστός μας όταν ήρθε στη γη δεν έκανε γάμο. Ja näemme myös, että Kristus, kun hän tuli tähän maailmaan, hän ei mennyt avioliittoon, Αλλά έζησε παρθενικά. vaan hän eli neitsellisesti. Και μας είπε ότι και στη Βασιλεία του Θεού Ja hän sanoi meille, että taivasten valtakunnassa θα καταργηθεί ο γάμος. niin kuin avioliittoa ei ole enää olemassa. Και οι άνθρωποι θα είναι όπως οι άγγελοι. Ihmiset ovat kuin enkeleitä taivaassa. Επομένως ο γάμος είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνος, αυτής της ζωής. Siten avioliitto on niin kuin tällainen niin kuin, ohimenevä muoto, Το οποίο θα καταργηθεί και θα επανέλθουμε στην πρώτη κατάσταση πριν την πτώση της Παρθενίας. joka sitten niin kuin tavallaan menettää merkityksensä ja taivasten valtakunnassa sitten ihmiset ovat niin kuin neitsyyden tilassa ja mahdollisuus tulla tietenkin tässä maailmassa. Γι' αυτό και τώρα στα χρόνια μας, στα χρόνια της Κοινής Διαθήκης, το προτείνεται έχει η Παρθενία και όχι ο γάμος. Siksi Uuden testamentin aikana niin kuin ensimmäinen niin kuin tämä tavoitettava asia on neitsyys. Και σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη, οι Παρθένοι θα αντικαταστήσουν το πεσμένο τάγμα του Εωσφόρου. Ja sitten ortodoksin kirkon opetuksen mukaan neitseet täydentävät tämän langenneiden enkeleiden joukon, kun Paavali lankesi ja enkelit taivaasta, niin neitseet täydentävät tämän joukon. Οι Ορθόδοξοι μοναχοί και μοναχές που ζουν την αγγελική ζωή. Ortodoksiset munkit ja nunnat, jotka elävät enkelielämää. Αυτή είναι η αλήθεια. Tämä on niin kuin kirkon todellinen opetus. Αλλά και όσοι κάνουν γάμο τώρα στα χρόνια της Καινής Διαθήκης, Mutta myös ne, jotka solmivat avioliiton Uuden testamentin niin kuin, siis aikanaan ja sen jälkeen. σύμφωνα με την Ορθόδοξη διδασκαλία, θα πρέπει να αγωνιστούν να ξεπεράσουν το σαρκικό φρόνημα. Niin ortodoksien kirkon opetuksen mukaan heidän tulee kilvoitella voittaakseen sellainen lihallinen mieli. Να ζουν όπως είπαμε με την ασκητική και μυστηριακή ζωή μέσα στην οικογένεια. Ja heidän tulee elää perheessä, voimme sanoa askeettista elämää ja elämää kirkkosakramenttien yhteydessä. Και να φτάσουν και εκείνοι να μιμηθούν τους μοναχούς, να ζουν σαν αδέρφια. Ja sitten, että he myös aikaa myöten tulevat muistuttamaan munkkeja, että he elävät kuten sisarukset keskenään jossakin vaiheessa sitten. Έτσι ώστε να προετοιμαστούν για τη Βασιλεία του Θεού, όπου δεν θα υπάρχει γάμος. Jotta tällä tavalla he voisivat olla valmiita taivasten valtakuntaa varten, valmistautuneita, sillä taivasten valtakunnassa ei ole enää avioliittoa. Η σαρκική ανάγκη που υπάρχει στην αρχή και ο έρωτας lihallinen rakkaus, joka on sitten suhteen alkuvaiheessa, θα πρέπει να ξεπεραστεί και να αντικατασταθεί με την εχριστό αγάπη. Niin se täytyy jossakin vaiheessa niin kuin voittaa ja sen sijalle tulee Kristuksen rakkaus, siis keskinäinen Kristuksen rakkaus.
Το κύριο χαρακτηριστικό της εν Χριστώ αγάπης, που είναι η αληθινή αγάπη, ja pääpiirre siinä niin kuin, rakkaus Kristuksessa, joka todellinen rakkaus on. είναι η ανιδιοτέλεια, δηλαδή το να μην ζητάει αυτός που αγαπάει ανταπόδοση στην αγάπη του. On tällainen epäitsekkyys, että puolisot todellakin ovat epäitsekkäitä. Ο έρωτας όπως και η φιλία δεν είναι τέλειες μορφές αγάπης. Tällainen rakkaus, käyttää tällaista erotassanaa ja sitten niin se ei ole niin kuin rakkauden täydellisin muoto, Γιατί ζητάνε την ανταπόδοση. koska se etsii omansa. Ρωτάει ο σύζυγος τη σύζυγο, μ' αγαπάς? Puoliso kysyy toiselta, rakastatko minua? Η σωστή ερώτηση είναι, τον αγαπώ? Oikea kysymys on, rakastanko minä puolisoani? Αλλά αυτό γίνεται όταν ζουν οι άνθρωποι σωστά μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Mutta tämä epäitsekäs rakkaus toteutuu, kun ihmiset elävät ortodoksissa kirkossa ja elävät sen opetuksen mukaan. Μόνο έτσι μπορεί ο άνθρωπος να αποβάλει τον εγωισμό και τη φιλαυτία. Ainoastaan sitten ihminen voi sysätä syrjään egoismin ja itserakkauden. Και να φτάσει να αγαπάει τον άλλον. Ja hän niin kuin, tavallaan pystyy rakastamaan toista. Ανεξάρτητα αν ο άλλος του ανταποδίδει την αγάπη ή όχι. Huolimatta siitä, että rakastaako toinen häntä vai ei. Αυτό είναι η θεραπεία της ανθρώπινης προσωπικότητας. Tämä on ihmisen persoonallisuuden niin kuin, terapia, parantuminen. Η αντικατάσταση της ιδιωτελούς αγάπης, της εγωιστικής αγάπης με την ανιδιοτελή. Se, että egoistinen rakkaus korvautuu todellisella epäitsekkäällä rakkaudella. Και ένα άλλο δείγμα της θεραπείας ανθρώπινης προσωπικότητας. Ja toinen sitten esimerkki ihmisen persoonan parantumisesta Είναι η αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας του νου, της νοεράς προσευχής. on niin kuin, mielen niin kuin, parantuminen niin kuin, sydämen rukouksen kautta. Δηλαδή της αδιάλειπτης κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Eli lakkaamaton niin kuin, kanssakäyminen, ihmisen lakkaamaton kanssakäyminen niin kuin, Jumalan kanssa. Και αυτό βέβαια μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία γίνεται. Tämä toteutuu ainoastaan ortodoksissa kirkossa. Όλη αυτή η θεραπευτική μεθοδολογία Koko tämä terapeuttinen metodi διαφυλάσσεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία και κατεξοχή στα Ορθόδοξα μοναστήρια. on niin kuin, säilynyt ortodoksissa kirkossa ja erityisesti ortodoksissa luostareissa. Είναι αυτή η μεθοδολογία που παράγει υγιείς προσωπικότητες. Ja tämä tuottaa terveitä persoonia. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερη ευλογία και για τη χώρα σας που υπάρχει αυτή η προσπάθεια εδώ για την ίδρυση ενός Ορθόδοξου μοναστηρίου. Siksi on siunaus maallemme, että on tämäkin niin kuin yritys tässä perustaa ortodoksisia luostareita 2 tänne Lammille. Luulen, että meidän täytyisi varmasti tämä jakso lopettaa, mutta tosiaan siis näissä yhteyksissä, kun ollaan täällä koolla, niin näitä samoja teemoja voidaan jatkaa näistä keskusteluja ja sillä lailla, jos jotakin jää kesken, mutta ettei ihan aikataulu me täysin sekaisin. Että haluaisimme vaan kiittää häntä hyvästä luennosta. Dialeksi kuin karate. Ja itse ajattelin tässä sanoa muutaman asian Kreikasta, miten
oudosti siellä tosiaan niin kuin asiat on menneet nyt tämän viimeisen hallituksen aikana, joka sai joka voitti vaalit ulkomaalaisella rahoituksella. Ja ne on velkaa tavallaan sitten rahoittajilleen niin kuin viedä eteenpäin niin kuin heidän toivomiaan projekteja. Ja tapahtuu uskomattomia asioita, mutta kenties siihen tarjoutuu vielä mahdollisuus. Siis juuri nähdä se, että tosiaankin asioita johdetaan ulkoapäin käsin. Entäks sitten per Conny che las primeron jāsapī diskusīnas με πάμε για καφέ. Να πούμε ένα διεύκολο. Να δοξάσουμε το Θεό και να έχετε και για μας. Joo, kiitämme Jumalaa, rukoilkaa myös meidän puolestamme. Ja ensimmäinen kiitos, kunnia ja ylistys Herralle. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νύχια ή και στον αστρονομήν. Διευχώ τον Αγίο Πατέρα ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.